Jajabaya mapulat na makatina na suliba tuswa ka jam-jaman saka tuswa ka jam-jaman na urja supui na kainwa cemas imazai toa hipurai imazai toa sepatya suratan imazai toa tapuru katu dosa kayang patu tapuru katu jiru kayang希伯来书4章12节到13节kainwa cemas walut saka kata picuran au darada yanan tua pinu sidangan remi ecem kana taki tanga au kumalia nasi katwa babak papi cepicaan katwa roes uta waraina temseka pi vicikadan saka benara uta kemelang tua ta kipu warungan katua ta salingan ni warung ai chua inatia nanmana manga nekan nuka itanu maila tua cemas no pacun timadu maru na marivunai anga penulat ana maraluai au mabana cemasa urita pasemaraban tuata kinudan aichu kainwa cemas silvici kimazai tua希伯来书的4章12节到13节上帝的话活泼有效比双刃的剑还要锋利连灵和魂关节和骨髓都能刺透它能判断人心中的欲望和意念没有一件事能向上帝隐瞒一切被造的都赤裸裸地暴露在他眼前我们都必须向他交账ayah ichwa kainwa cemas sakatu soka zaman-zaman asini putarwan dan上帝的话入骨以无形上帝的话入骨以无形洪敏敏教授在逃亡的艺术中自述当年在准备逃离台湾前最后一次回高雄看母亲的情形他说母亲那时觉得他的作为有益以为他想自杀但并未透露他的怀疑直到他准备搭火车回台北前不久他突然很严肃地告诉儿子你必须要相信上帝你一定要相信永生他带着几乎生气的声音说你一定要有信仰一定要常祷告常读圣经不然的话你的生命没有用了洪敏敏教授一定有将母亲的话牢记在心不论流亡海外或回到台湾都没忘记晚年的他透过几位牧师的带领逐渐了了解信仰了解生命最后决定再次回到耶稣基督的信仰相信复活的耶稣是他的救主上帝的话语并没有触电般的让彭敏敏教授立即感受到而是透过母亲与他离别前的一席话在他的生命中逐渐发酵慢慢进入他的灵与魂与他的生活连结最后习惯性探索事物的彭教授愿意重新回到信仰的道路接受耶稣为救主上帝的话语的确活泼有力会刺入我们的灵与魂关节与骨髓与无形Sinaya tangkin tu soka zaman-zaman tinana kemelang ada sisrapai ada kemudanga izoa sakamaya semasa lemagala kejanuti no nama kaya tinana kiparai tu ada semas saja kemalua ada kemelang tu mana pupicura semas mana rimakaya kematsu janutin tua makazua tua mana Islam saka makajina patsung tua mana ulalang amina semasa ru makaya pakazonanta yakini katsawan liawa sepakaringau liawa tashi surapai lakwa aichwa
kainwa cemas na pupicul nama kena semacara toca babak toca warung taya saka lacina na pulingaringau saja kisah mula kiparain toa cemas ayakana pasamarau saka tu semua zaman asin pakini mencang cina mo想上帝的话语和我的生活有什么关系呢？上帝的话语和我的生活有什么关系呢？现在讲进度上zaman na cinana inuli saja kini menem ayakana pasamarau ka inuli。主上帝，求你赦免我，因为常把你的话语当耳边风，只在有需要的时刻求告你，把你当作有应功。求你的灵帮助我，在日常生活中思想、体验你话语的丰富与活泼。奉主耶稣的名祷告，阿门。Mali-mali tu soka zaman-zaman nama kacinana sumupu, nama kacinana remanta, nama kacinana kemelantu, nakanu takak ilan tuan semas, inilah ngapuno la tani maju, saka nama kacinana kisamula, ayakana popiso atisun atiakan ayakana pasemarau, taca pingan